واغفرها وارحمها وعف عنها واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر أرواح المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات إليهم أجمعين إلى يوم الدين وحي سلسل وتراب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا كريم يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله خير الأسماء بسم الله وفي سماء. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علي أبواب العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا عذاب النار. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah badiyal abad subhanal wahidil ahad subhanal faridil samad subhana man rafa'a samai bi ghairi abad subhana man basital ardi ala ma qadamat subhana man khalaqal khalaqa wa ahsahum adad subhana man kasamul arda wa lam yansa ahad subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Shalli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Shalli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Shalli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina
Sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah ba'uronyo mantang gebi umur panjang kepada kitanya berupa sehat badan, sehat pikiran sehingga dapat berkumpul di bineh Blang yang sangat kitanya cintai bersama dengan tamu-tamu kitanya iaitu tamu dari Balee Seumikee Aneuk Nanggroe dengan disingkat dengan Besan. Jadi nyolo laki maah bacu ba tengku-tengku karena nyo ne sabar sian memang wate baru poh 11. Jadi itu tamu kauri ukuran le tamu kauri berkapoh 12. Jadi boje ke bucoro. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.